iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Tumaray kan, lalaki. Partakam ti tumaray. Lisyam ti paltog ni. Apay! Lisyam nga ti bala ti paltog ni. Agbilang ak iti talo. Kalpasan na. Tumaray kan. Yun. Maysa. Dua. Talo. Paltugakon. Nakalising samat. Paltugapay! Sigurado ang mapuntaran! Na ito niya. Sigurado kayo anatayan dayjay amamirmiraot ken agraraman a lalaki, ha? Anya ti may pakan na iti anak ko. Sinikugan nakit din ti anak ko. Wan, senyor. Nadaleb ni Sotera. Tatipod mo, senyor! Imbaga kadingag katawa kayo, ha? Senyor. Senyor! Pumanaw kayo niti sangok. Agawan nyo! Wan, senyor. Agraraman dayjay amamirmiraot. Nagpuskol ti rupa na. Ngam saan ngagbaling kanyak? Iswa na sayat met tanapukawan dito'y rabaw ti daga. Katawan anyaman na kanyak. Nga uray agpas ngay abalasang ti anak ko. Grace! Aganakan? Ipandakan ijay kabisera. Pedro! Pedro! Aganakan ni Grace! Tulungan na! Ganyan ni doktor. Awanan ti anak na, Pedro. Natay, kalpasada na ipasngay na ti anak na. Saan? Ada sakit ni Grace iti puso. Kat di na kinabailan ti amin. Saan na mabalin daytoy? Saan na mabalin? Grace, anak ko. Nagsapakamataan ang imusay. Pinanawang badan ti anak mo. Grace, anak ko. Senyor, panday padamag ko kada kayo. Anya dayta? Senyor, dintengan ti puno ng akin ko kwa iti asyenda kapag numnumaran nyo. Anya? Oo, senyor. Gapuda di Amerika. Kastati ko natin may sa trabahador dyan. Di dyan tre at tao. Apay-pay lang na si Mangpat. Ha! Buisit! Makipagladingit kami, Pedro. Anyamat gaya man ti madanunan mi ditoy. Apay, anya tiga po na nagawid kayo dito'y Pilipinas. Kaya't may tiag na eden dito'y Buena Vista.
Kailiw ko matibiyag dito yung lugar, anak kaya naka. Ulitak ti makipagladingit, Pedro. Agyaman ak, Juanito. Ang mga ano damay tulong mikin ka, itipan nakalamay ti anak mo. Awan, dak kasapulan ti tulong ti sabali. Gapot akabalak. Sige, adakan ka. Ala, panawan ka dito eh. Tatanawak man ti bangkay ti kaanak ka. Nakaladladigit ti kastoy ang napasabak. Abirat Medrina. Nagsakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag. Pudno dayta abirat lo na. Nangibati ni Grace iti pakalaglagi panyo kan kuana. Iso ti apuyo. Uwan, abir. Kat kaano ti tabon? Inton bigatan. Innam lang nga aldaw, ti pan nakalamay na. Makipagladingit kami. Abirat. Juanito, anya tinagsaritaan nyo itakan ni Pedro may papani di asyenda tayo. Saan kami pa yan nagsarita? At danto gundaway nga agsarita kami. Saan pa'y kang ita? Mawatak ni Pedro. Madama pa'y laang ti panagpanasda. Dapat kakadin ija asyenda? Simbarong karkan ijay? Wen, ket, ado tinamuak kada giti trabahado. Kas kumaitian niya? Parigati na launay dagiti trabahador. Anya? Saplitan na ida iti latigo. No makita na ngagtakder-takder da. Wano agina na dabiit. Anya? San baday ta? Ado pa tinamuak Medrina. Ket malagingita na gapo iti dayta. Ay, pulos gaya masana nagbaliw ti kabsat ko. Nuan niya ti ugali na idi, isupay lang aging kaita. Kasano daytan, Pedro? Simbang pweten ti kapsat. Kaya tasawan dayta. Agsublinkan kwa na ti asyenda da nga intalagdakan ka. Idi na panday dya Amerika. Dagiti buisit. Isuda ti buisit iti biyag ko. Di da pala nagtalina di dya Amerika. Aging gay ti matay da. Pedro! Masapol ang matagikwaklat ta. Daytoy nga asyenda. Oh. Pedro, agum ka talaga. Bay amon, adamat asyendam, naglawa pa'y. Ado ti sanikpam, iso asaan arumbang nga agumam ti asyenda ti kapsat mo. Aniya? Kabsat ko? Uwin man, Jak bigbigan na kabsat tayo jay ahwan ito. Saan na pulos? Jak kapkapin ano? aniya. Maya Pedro. Tapno agsarita ta kumamay papan asyenda. Kun dagiti daduma pay adagak nga intalagtukan ka. Amuklatan ti bagam. Alaem Juanito. Takuko amat. Alamang. Agyaman nak Pedro. Kaya't kung amin asyak ti mangimatun ita iti asyenda. Kaya't agyaman nak tay palubos mo. Awan ti karbengak. Tasi kamu ti akin kukwa. Ket ti kayat mo ti matungtal. Nawatak amin dagiti indano nyo kanyak at trabahador dito asyenda. Ket di kagdanag. Manipod ita.
Mabaliwanan ti tara ito'y asyenda. Siya ti makamu ita kada kayo. Maipay kada kayo ti usto abingay yo. Ikaktupay iti surok na. Mama, nagpintas di asyenda. Mabaling ka di nga ijayak nga agnaan. Unya, Adamat family house tayo ijay. Ijay ti pag na adak. Please. Adakan ka iha. Agyan ka ijay no kayat mo. O sige, sumurot kan to kan di papam inton biga. Agyaman ak, mama. Presko ti angin dito'y turod, papa. Nagmayag. Waniha. Papa, kayat ko ti agpasyal. Kan kayat ko ti agsuro nga agsakay iti kabalyo. Sigurado ka? Wan, papa. Sige. Ibaga ka nilito. Paiso ti mangisuro kan ka nga agsakay iti kabalyo. Asino day ka, papa? Ti may sa trabahador dito asyenda. Nasingpad tayo jabaro. Apo tayo sigod akatalag edi dito asyenda. Kasta ganyan, papa. Kunak no di mo magustuhan ti agnaan dito'y Buena Vista. Kaslagkad kamot ngamin. Idin singasing ko nga gawin tayo dito'y Pilipinas. Wan, papa. Ngam idiada tayo dito, eh. Naamiris ko amay mayat gayam taging dagtoy. Kayat ko, papa. Nasaya ti ha. Iti kasta, anda katulungak dito'y asyenda. Siyak nilito, Ma'am Olivia. Sapay ko mata magustuhan dak amang isuruken ka iti panagpataray iti kabalyo. Kunan ni papa, nasimpet ka kanon. Isuti ko nada, ma'am. Nagisagana aki ti merienda. Agmeronda kayo pa'y. Sakbay nga ituloy yung tagsarsarita. Agyaman kami, senyora. Agyaman kami, mama. Siya pinangisagana iti dayta. Katam mo ka magustuhan nyo. Ipusan nyo, ha? Wan, mama. Agyaman kami manan, senyora. O sige, Ma'am Olivia. Mangpili kayon iti kahit a kabalyo. Dayta po raw ti kolor na. Nagpintas a kabalyo. O sige, ma'am. Irwar ko nga rod iti kwadra. Amangan nukugtaran nak dayta a kabalyo. Saan, ma'am? Sabagay, kasla na singpal. O sige nga rod, ma'am. Mabitlay. Irwar ko iti kwadra. Maklon day to'y Lorna. Buisit ngamin day jay ahwan ito. Ta nagsublipay lang dito'y Buena Vista. taapay. Anya ti parikot mo iti dayta. Di mo ka di makita? Basitel ti sumsumrek katata kwarta. Anya. Oh, dyan tre day jay ahwan ito. Anya ti parikot mo dita. Kat saan kamat amaw-awanan iti kwarta. Gaputad damat ti kabukbukudam nga asyenda. Adayo analawlaw at asyenda ni Juanito. Takasano? Iso tinakaipatawidan tinalawa adaga. Nalawa mutlaan ti asyendam, Pedro. Iso asaan na naskan nga apalang ti kabsat. Saan ko akabsat tayo jay? Pedro. Sipod pa'y. Ison ti buwisit iti biyag ko. O anyo nun, mabalin mong tagmay-may sa iti kabalyon. Saanon anas ka nga agdapit iti kudam. Wan lito. Ay, makabanog gayam. Talaga, ma'am.
Lito, agsakay tayo ti kabalyo. Mapantay jay turod. Kaya't ko tagpasyar ijay. Ngam, nabanog kan, ma'am. Madlaw. Saan aparikot dito? Ala, mapantang. O sige. Tangay, kabailan yung ti agpataray iti kabalyo. Sagay sa tang rodan iti pagsakayan. Inak irwar ti kabalyok iti kwadra, ma'am. Sige. Saan na bale? Pag inayadan tanto ti kabalyo ta, tapno saan kanto amatin na? Gayam ti Bintang, Senyor Juan ito. Wen, mabalin ka di nga ilukat ko ti gate, tasumrek ka ni iti asawa. Wah, Senyor! Diyak mo pala na basta lukatan ti gate. Pasensya. Mas kan nga ipakanak pa ito ni Senyor Pedro. Kamsatnak ni Pedro. Nasken ka di pa nga ipakadam? Duro! Panukat mo ti gate. Oo, Senyor! Sige, Senyor Juan ito. Sumrek ka yan. Ay na. Kasta unay asangit ti ako mabirat. Mabisinsa. Wen nga ron. Apog, adoyad ti dedem. Ay sus. Talaga gayam amapisin. Isungag sang sangit. No makit-kitak ti apo. Malagip ko na ti anak ko. Wen nga rod apirat. Nalabit, nagpatinggala ijay ti biyag ni Chris. No pa'y kasta. Nangibat iti kasukat na. Tapno maliliwa ka. Naiso ti apom. Wen, abira. Pudno dayta. Imay kami iti asawak, tao may miited ti share mo iti asyenda. Magapitan na iti trabahador, kat masapul mo't nga dama ipaikan ka. Kukuam lang, jak kasapulan da ita. Anya? Pedro, sika tinangaywan iti asyenda kabayatan ti kawan ko. Jak kasapulan da ita. Pedro, agungot kamatan. Apayak. Pumanaw kayon. Tasaan kayo akasapulan. Rumwar kayon dito yung mansyon ko. Iya. Pedro, saan arumbang pungtot ka? Abay, anya ti kapungtot mo? Jak kasapulan tilimos mo kanyak. Ha! Sa anak amabisbisinan. Saan alimos ti ited ko kan ka? Mubikat, karbangam ti may bingayan. Gaputas jak kasapulan tilimos mo. Alan, pumanaw kan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pedro, apay matakas jay titratong iti kapsat mo. Ikan na ka itibingay mo. Ngam nagpungtot ka kitin. Kurang payday jay abingay ko, Lorna. Anya manen ti kayat mo asawan. Saan akwarta ti kayat ko? Kaanya ti kayat mo. Sumatang kan! Amok matla nga kontrahan nak. Ala, adaywan nak. Pedro. Adaywan nak! Napudot ti olog. Amangan no si kapay ti pagdasalan ti bungtot ko! Anya. Juanito, apay akaguran na kalauna iti kapsat mo. Anya ka di tinagbasulam kan kuana. Atoy, agkapi ka pa iya.
Ala, agkape ka pa'y. Agyaman hakmid rin na. Saan na kaya't ngawatan ni Pedro tibingay na iti apit? Taapay. Amo ka na sakit tinakap na gaputa dahon. Ket natural. Mapan kanya ti sapol ti asyenda. Natural na mapankan ka. Kasi gamit ti akin kukwa. Intalot mo lakan kwa na idi. Gaputan nagpa-Amerika tayo. Kat itataadakan. Tisikan ti mga iwan ti asyenda. Rumbang amaawatan na katikabsat mo. Sana balin. At tumanin aldaw amapan ko kasarita. Ket patsyek nga kinaawatan kami. Ma'am Olivia, kaya-kayat mo tiyong umay dito'y turod Kinunampay. Inal daw tiyo umay ta dito'y. Apay? Naumakan? Saan ma'am? Pasensya kan Kanayon ka mataktak gapo kanya. Awan anyaman na ma'am. Ngamin, imbili ni senyor, ako yugan ka iti sa dino man na kayat mo apapanan dito'y asyenda. Agyaman na. Ararami deklaan ti trabaho ma'am. Among ka diti ag-drive iti lugan? Uwan ma'am. Nasaya at nakasta. Lito? Ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Sorry noon niya laditan kidamdama ka. Awan ma'am. Awan pa'y nobya. Nasaya at narod nakasta. Tapno awan ti gumura kanya. Narigat ngamin no ada gumurgura iti panagkuy-kumurta. Da kayo ma'am. At da ka din nobyo yo? Awan? Kasladyak pa tiyan ma'am. Iti dayta kinapintasyo. Awan pa'y nobyo yo? Kinapod nun Ada nagbalin a boyfriend ko iti Amerika. Ngam saan kami nagbayag? Pilipino maglaan. Apaya saan kayo nakapagbayag ma'am? Gapot naman nang imon. Kanayon ti dimi pagkinaawatan. Iso ma-inbreak ko. Hinayang na lang ti pintas mo ma'am. Naamiris ko matlaan. Asaan akas ti klase ti lalaki ti kayat ko akat ako na iti biyag. Ma'am? Ti kayat ko? Daytay lalaki anaanos. Man nakaawat. Nagagad. Responsable kan managayan. Sika. Anya ti kayat mo iti may sa abae? Daytay babae anaanos. Man nakaawat. Nagagat. Responsable. Ken kang runanti amin. Managayat. Anya? Tinulad mo lang timbaga ka. Ngam iso ti kinapod no. Kumusta kan dito asyenda, Olivia? Nalipatam samot ng ti agawid iti mansion. Agawid akto, mama. Kay kayat ko ngamin dito Talo alawas mo dito No di ka pa'y sinarungkaran. Di nakmatan malakit. Agyaman na, kasi marungkar kayo, mama. Sorry Ngam talaga mat nga agawid akto. Siyempre, mailiwak kada kayo. Alahonan. Kat? Anya dagiti aramidam ditoy? Agkad kabalyo, mama. Anya? Kabailakon ti agpataray iti kabalyo, ma. Kasta? Kanay sa, tumultulong ak dito asyenda. Makipagburbura sakmeten iti prutas. Nga oray pa'y lapdandak dagiti trabahador. Di kay agdanag, mama. Saan masayang taal daw ko dito asyenda? Kaputa agtrab-trabaho akmat. Sana day tati kayat kong ipakaawat kan kaiha. No di kat kailiw kan. Iso mabalin. Sarungkaran na kumamat ije mansyon. Wen, mama. Di kay agdanag. Agawid akto.
Trabaho ka! Nako na namin na bayo na bad ka nga gargaw. Si Kalakay. Hindi ko. Awan asiyo itikas kanya. Amin ko! Masuman! Makita mo yung tunay, tatay! Makaraman, itilato mo! Ang trabaho! Kat si Kalakay. Ang trabaho kan. Tanusan. Makaraman ka man yan itilati ko. Awan, agtrabaho ako. Magawan! Pedro, damag ko nga damanan linati ko dagiti pasurot mo. Idi napanda ija asyenda. Apay, adda ka di question iti dayta? Aging ka di ita. Kat kastapay laeng gar aramiden nyo. Apay asaan kayo amasyan kadagiti trabahador. Noawanda, anya ti sirserbe ti asyenda. Adda ka di mapastrek mo a kwarta. Daytala ka na yung tibagbagam, Lorna. Pedro, kaasyak dagiti trabahador. Gapot asaan ang maiparbag ti aramiden nyo. Lorna, saan na makaraman iti latigo dagiti trabahador no awan basolda? Dakas ti aramid nyo, Pedro. Sumater ka! Saan ka na makibiyangpay? Gapot saan asika ti akin kukuha iti asyanda. Oh. No di kat siya. Mawatam, tapulos ngawat ingkamang mo kanyak. Anya? Ba't mo kay? Agda ka di kinabaknang mo anak asawa kanyak, ha? Pedro. Isu nga awan karbengam amang dilaw iti aramid ko. Takukwak ti asyanda. Sige, Shano. Aguray ka laang ditoy. Sarungkaran mi iti apok ni abirat ko a medrina. O, senyora! Sige. Aguray kan ditoy, Shano. Nan, o baak man ti apom, abirat? Oh, sige laang abirat. Aha. Ay narnakan iti turog. Turog a maladaga. Gagagay iti maladaga. Agyaman na ka nalagip na kasarungkaran. Oh, Oh, apay. Nagsinaay ka iti naunag. ako. Umay ko iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Apay. Pinagsawanak ni Pedro. Asa anak kano ang makibiyang iti anyaman akayat na nga aramiden iti asyendada. Tawan kano apulos ti kinabaknang ko nga inkamang ko kenkwana. Anya? Kinapudno na. Kayat ko ti pumanaw iti mansyon. Sinaak ko man. Ita kadipay tabakat kan lakay kayot. Kan may sa kasanon ti apom. Day tamat ti pampanunotak. Agam, mabalin kumat nga isurot to'y apo. Iti panagkunam nga tagat. Saan nga agpungto ti asawam no kasta ti aramidam? Sigurado adakasak no kasta ti aramidak. Ngam, Lorna, naimbag ka pa ay. Saan nakaapas pasakitan ti asawam? kaskan ka. Awan mat ingkam kamang ko kankwa na akinabaklan. Ngam, agyaman ak iti Diyos. Taim pa ay nalatamat ti panagayat na. Katpulos nga awan nang gagukankwa na. Aba kasairan ti riknak. Apalan ka, Medrina. Naimbag ka pa. Lorna. Ala, saan ka nga agsangit? Kati may balakad ko, saan ka apo manaw? Nang runa taadda apom nga ay aywanak.
Andino tinagapuam, taintugot mo pa iti apom? Ijay mansyon da Medrina. Napanak lang nakisarsarita. Taawan ti maakita. Saan lang atong pati magganap mo? Nuulitan pa iti mapanijay. Apay matan, anaranggas ka. Anya talaga ti parikot mo. Hoy, Lorna. Diya kaya ka mapmapan ka iti mansyon day jay ahwan nito. Nalawag? Kapsat mo. Ngam nalaos ti guram ka na ko, ana. Diya ka mo na anya klase ti panagpusko. Sige! Ulitan pa iti agsaw. Pakugtaran iti agdiso di tarupan. Sige, Lito. Aglumbatang agpataray iti kabalyo. Sigurado ka di, Ma'am Olivia? Wen! Ala, sa kayamon ta kabalyong. Agbilangak iti talo, ha? Aggidantan amang pataray iti kabalyutan. No, day pati ko na, ma'am. Sige. May isa? Dua? Talo! Nakapagkan dito! Nauditan! Ya! 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 Oops, anay ko! Mamalita! Mamalita! Umay ka! Sakronin ka! Mapantay ti dayjay sirok ti kayo! Inutak ti nasakit! O ano, ma'am? Kumusta ang tirik, ma'am? Mayatan. Agyamanak. Inton na minsan, ma'am, saan mo unay apatarayin ti kabalyon? Ang mga numatnag ka manan. Ngayon, talaga akasta. Iso nga inton na minsan, aganad kayon. Nalawag ka di matlaang, ma'am? Okay. Iimak. Nasakit. Anya? Agraman gayam imayo na sakit? O sige, ma'am, ta ilutak. Nalaingap na agilot. Aday ka. Napandagak namin. Isa nasaktan. Mabait lang, ma'am, ha? Ta ilutak. Nagtaka nilito. Nasimpat pa. Oh, ma'am. Kit-kita anak matlatan. Kwa. Uston. Awanan ti sakit ti ima. Ibatanan ti. Saan? Iimak lito. Ma'am Olivia. Nagpintas ka. Awan ti baro adi agduyos kan ka. Lito. Nagpintas ka, Ma'am Olivia. Nataar ka man lito. Ma'am Olivia. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dalito kan Olivia dagijay. Ket imuli na iti agdan amapan iti treehouse. Ne, anya ti aramiden da dita. Tinasayat. Surutak man ita. Umuli akmat iti treehouse. O, anya, ma'am. Magustuhan ka di dito yung treehouse? Launay lito.
Nabakad, kan napintas di pa nakaaramid na. Basit akalapaw ti kayarigan na, ngam napintas. Magustuhan. At dahil di gundaway ang malididaya. Kaya't ko tiyag may sangad panunod. Iti da iti akayo, ikanahin ko nga umulihan. Agtugawak iti sangana. Kat agpampanunutak. Pampanunutak. Nuapay nga insukat nak iti, ti kayan ayat ko. Sipod iti. Nalagip ko ti agaramid iti maysa at treehouse. Kat iso ti kanahin ko nga umayan, tungkal makalagi pa. Naliday gayam day ti at treehouse. Pudno day ta. Ngamita. Sanan. Ngamin. Nakaragrag saka. Gaputa kadwa ka ita dito'y treehouse. Sika. Inamagbalik iti amin. Narito. Amo ka sa anak ama ikarikan ka, mamuli ka. Katamo. Adong tentong ti daw. Ama ka ang niris ka. Asaan gaya masyakti para ken ka? Saan dito? Pudno anabiit tapay anagam mo. Nung nagpaytuman, di marikliknakan ka. Ay, ayatan. Nakataltal na damat dita treehouse. Anya nga tater aramidan da. Ne. Wadan samot na kinawatan na gitidwa. Kat madi ha. Saan na may parbang ter aramidan da? Lito! Olivia! Hindi pa pa. Lito! Olivia! Isardeng nyo, ter aramidan nyo dita treehouse. Akalay sa kayo, Pai! Anya ti pagarap ni papangar-arap ganta. Uy, nga ron. Ala, oh my God. Bumabatan. Kababayin mati ni senyor. Kabayatan ti panaginana tayo. Inak mangisagana iti pagpalamiis tayo. Panawan kayo pa dito'y sanas. Sige lang, iha. Lito? Abda ka din na kinawatan nyo ka ni Olivia. Kuha, senyor. Pakawan niya da ko, ma. Ngam, day tatipot na. Nupay kasta. Sa anak amang namnama. Napudno, ipanagayat ko kini Ma'am Olivia. Kan, dakkel ti respeto ken ko na. Lito, sa anak nga pilpili iti para iti anak ko. Bakit na napudno ka ken ko na? Itulok ko nga gayan ayat kayo. Ala, agkalay sa kayo nga rodan. Siya kon ti makamu iti amin. Senyor. Apay, di mo kaya't ngay kalay sa ti anak ko? Agyaman ak, senyor. Agyaman ak unay. Papa, jak kaya't nagbabawi kaming to iti tunggal may sain ton madanon ti aldaw. Iso abay anda kami pailaang kinilito amang tingiting iti talaga arit nami. Ala, adakan ka dayta iya. Nasingpat ni Lito. Awan makunakan ko na, Papa. Nopay kasta. Naskan at tingitingan mi pa'y nga umuna tirik nami. Iti kasta. Awan to ti pagbabawian mi. Sige iya.
Agad mo nakasagana kayon ton. Agkalaysa kayon. Ay na! Nagpipintas talaga dagiti masitas ni Ma'am Olivia. Ay, mangpurusak man iti sabaw. Kaikabil ko iti flower vase. Ay na, nagpipintas talaga. Umarsa! At ay nagpuros kayo ito yung sabong. Sabot mo kanya-kanya. Ala? Ay saan? Apay kumangay ang sagutan kay iti sabaw. Iti anyaga pa. Apa nga ito nagpuros ka? Sayang lang. Kabil ko iti florera. Iso asa na masayang. Kasta ka din? Nanman. Naku lang nga sagot ko gan ka. Ay pakpakawan mo ta. Nawantiga ko na sagutan kay iti sabaw. Nagadula ko talaga pagkakan, Ursula. Mapagkagat din ito alam ni Senyora Mitrina. Imbalat dito na ngayapon ka. Aday pa kayo sa akas ni Mansyon. Ha? Apay ka no? Mapan ka kanoy dyan, Shenda. Ibalat na kayo. O sige, inak na rudan iti ayan ni Senyora. Mang Olivia, imbaunak ni Senyora. Umay ka kanong inabaan. Anya? Kabailak magtaglabay ti kawas ko. Basta, umay ka ilabaan. Ta iso ti bilin ni Senyora Medrina. Agyaman ak nakasta, Ursula. Apay nga agyaman ka, ma'am. Katalagamot at trabaho ti kastoy. Ti agserbi ka na kayo. Agyam-yaman akin ka. Gapot na singpet ka. Kastamot din anagagat ka natulog ka. Rumbang lang, ma'am. Kaputadyak kaya't ama pukaw ti panagtalak yu kanyak. Ar-aramidak ti amin. Tapno maragsakan kayo kanyak. Wen, Ursula. Talaga maragsakan kami kan ka. Nakalokat ti Rida. Iso as simrag akon. Ay! Ay! Nagtaor ka manong litaw! Putno ka di si kadayta! Sika talaga. Rabrabakan na kamanin, Ursula. Saan? Tanay nakarabakan tungkal makita na. Saan nga ron ko na? Ay, nak! Nagtaor ka talaga! Ay! Agoray kayo! Oh, apay. Oy! Agbagay kayo Da kayo ka din? Ala, inkaglaban, Ursula. Tismosa kamata niya. Ha? Ay! Sige ma'am, inakaglaban. Ay, sorry ma'am. Ay, nakaayat talaga ni Ursula. Dayta tipod no. Ay, Ma'am Olivia! Ayan nga, gayam tayo labaak. Inakaglaba ko na. Angam, jakmatan mo ti ayan tinabaak. Ay na, Ursula. Umunod kay ti silad ko. Iti akin kan higit ari daw. Ay, sige ma'am. Ala, agin naram kayo dito. Tayo nakmatan na ra. Hay, no anya laditan ti sasawan na. Oy, rumortan? Mapantan iti kataltalunan? Ala, Ma'am Olivia, mangraman kalatay ti dayta nalo mamangga pinuros dilito. Ay, nasampit dagita mangga, ma'am. Gaputan natural ti panagluumda. Napurusdan analoob. Wan tata Gaspar. Talaga araman na. Kit-kita kyangan kat nasamitan. Ay talaga, Ma'am Olivia. Ay, amuyo ka di, Ma'am Olivia. Nabayag. Talagan anos kami dito yasyenda. Nga po iti kinaulpi ni Senyor Pedro. Ay na, nakakaasi adag iti padak anataengan na latlatig kwenda. Gaputan, nabuntog kami kanong agunay. Iso ano kasta makita mi adimteng da, ay alistuan mi nati agtrabaho. Anya? At dapay iti kakaasi iti namay anda. May sabaraw. Lumaban idin tay baraw. Gaputa masyan iti sinaplit da apadak alakay. Ay na, kakasi iti na may anda.
Di da sinardengan na linatigaw. Anya, nagranggas damutan. Kat amoyo ka day. No asino day taaparo, ma'am. Asino, tata? Nilitaw. Anya, Wan, ma'am. Day tatipod na. Kat sipod di din. Alis to amin nagaraw, men. Daputa, dimi kaya ta maulit ti naramig daken ko na. Hindi ngamin ka talaga lumaban nilitaw. Daputa, saan mat anain kalintaghan ti aramid dagiti pasurot ni Senyor Pedro. nauyong gayam ni Uncle Pedro. Repudno day tamam. Naranggas launay. Taapay nga itulok na akas tati mapasama. Para kan kwa na, maiparbang ti aramiden da. Gaputa, trabahador da kami lang. Ngam saan ang maiparbang, tata? Ah, Kinaranggas dayta. talaga gaya mo magustuhan dito yung treehouse, ha? Una, manipod dito ayan ta. Makitak ti pakabuklan ti asyenda. Naglawa. At apay nadlaw ko kadagiti trabahador. Nga, anya? Nakaragragsak da. Gaputa saan kanon ani Uncle Pedro ti akin kukwa. Ha? Ado tinamo kadagiti trabahador dito. Naulpit ka na ni Uncle Pedro. Kat may saka nga inulpitan na. Kwa, Malagip ko ti inistorya ni Papa. May papanikin ni Uncle Pedro. Saan na apod no akabsat? anya? Ampun laang ni Senyor Pedro. No pa'y kasta. Impatag dagiti dadaktil ni Papa. Imbilang da akaspod no nga anak. Impaay dati amin akasapulan na. Material, ti atensyon da, kan ti pamatag da kas naganak. Ngam di makalata ni Senyor Pedro asukir. Kastagayan. Inauna ni Papa ngam iso. Ngam ranggasan na kano. Nang runa no kontraan ni Papa. Talaga nagsupadi da. Ni Senyor Juanito, managayat. Iding tutaawanan puso mat ni Senyor Pedro. Awan sa bali ang napatagkan ko na, no di ti mapastrek na akwarta. Kayat ko apanagmekan dito. Ha? Tiyan niya. Sumarong karta iti asyenda ni Uncle Pedro. Asinagtan iti asyenda ni Uncle Pedro dito. Ya! Bengalot! Asinagdan! Ya! Doro! Mudoy, tasyak timang lati ko kan kuana. Ay, kasyenda! Kamatay ako! Anya tiga garayo? Nana, ano tinapasamag ka ka? Agdar ka masakit. Nalikot. Umanaw kayon. Awan ti karbangan nyo nga umadak ditoy. Naranggas ka, Uncle. Senyor, Awan asim itikas kan kwa na asaan ang makabaal alumapan. Dakas kayo gayam, Senyor Pedro. Nana, umay kayo. Tulungan kayo. Tumaktor kayo. Senyor! Itulad akan iti pagnanaadan.
Talaga ka di akalabanan na, sika, Olivia. Olivia. Bay anak amang tulong iti da ito'y abakat. Sige nana, tumaktal ka. Tulungan ka. Sige, lawan din. Umanaw din. At wala nga siya, bakit? Insa ka na natin kabalyo na. Senyor, man nakibiyang mat kayam, tika na kanyo. Ano tigat katawan mo, senyor? Sige, surutan nyo ita. Aramatan nyo ti kotse. Surutan mida, senyor. Tapay! Surutan nyo ita. Kat but-but nga nyo ita. Mag-listed na kadwa na, senyor. Isunod nyo ito, natin gumilip, ni Baldo. Well, senyor. May lasing kumaitkan. Nilito. Aging tuturad dahil jaya tao, senyor. Ala, surutan nyo ita. Kat paltugan nyo, dagiti kabalyo da. Kaasimat ni Nana. Iso nga isurong kan iji mansyon. Iji nga ginala. Kinagasan ta dagi tinatulong kan kwa na. Sige! Sikat yung masurot, Olivia! At nagsurot ako siya katatayo dito. Iso di tinagpagtag. Olivia! Patarin dito ka malyong! Nana! Kumpot ka na imbag! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lito, Nana, saan niyo kumaadakdakamaton kin ni Mama tinapasamak? Tapay! Diyak kaya't nagbinusod da papakan Uncle Pedro. Ang mga nudakdak pay aparikot ti maparnoy. Ta sigurado, paimbestiga da ito ni Papa. Diyak kaya't nagpanunot iti sa bali ni Papa. Sikat yung makam. Nana, naagasa ko nagiti sugat mo. Agyaman ak, ma'am. Numabalain. Tiyakon kaya tiagsubli iji asyenda ti Senyor Pedro. Amaan lumatayan da. Talaga saan ka nga agsubli ijay, Nana? Agnaid kang dito'y mansyon. Wano saan? Mapan ka iji asyenda mi. Ijay laang ng asyenda yo, ma'am. Kay kayat ko ijay. Ngam ti adda ak iti unag ti balay. Kay kayat ko amawat-wat ti bagbagel. Sige, nuday pati ko na yo, Nana. Senyor! Kasunod nagipulong na dyan, Olivia. Itama na. Wanyag paiso, senyor. Kasunod! Di na sa lahat launay. Awan ang yaman na no agipulong. Kita man ti pagpatinggan ti kinaanos ni Juanito. Senyor, madlaw. Akagura yung unay ni Senyor Juanito. Nuray, nairan-ranod kayo mat iti asyendana. Ungarot, senyor. Talaga kagura day jay Juanito. Iti bailan. Apay, senyor. Gaputada yun agasgasat ngam siya. At ato ti kinabak ng nangam siya. Kabsat yamat, senyor. What? Kabsat ko. Iso nga ipatpatag ko unay. At iti kape yung Papa. Intimpaan kayon.
Agyaman na kaya. Nagalasan dagiti mabasa diti pagiwarna. Tumakda kasti lubong. Adag ti pinatay. Hold up. Kano anya pa dita? Papa, mabalin ka di asingaan kayo iti panagbasa yu iti pagiwarna? Apay. Atay pag-ami, ha? Agkalaysa kayon kanilito? Saan, Papa? Nadikat. May papan kini Uncle Pedro ti kayat ko apagsalitaan ta. Apay da jakabsat ko. Kunayo idi kanyak. Ani Uncle Pedro, kat ampun laan. Saan ka di? Dahito ti pudno. Talaga ka di nga impatag idi dagiti dadakkelyo? Niha. Agam sakit ti ulo ti ipapay na itiday di mamakan, Papa. Nupay kasta impatag dalata. Kanayon ngay kanda iti kwartana. Igatangan damat iti kayat na. Awan mo't lang serbina. Kaputa maungaw adagos. Kasan na na, Papa? No igatangan da iti kotse na ilako naman. Uno saan? Maidungpar na ket madadaal. Igatangan da iti alahas na. Ngam kaskas di maungaw. Amo na ka di nga iso kat ampon? Namuan na mo't langan. Taimpod no da mamakan, Papa. Kit di? Unaday di papakan, Mama. Asaan ang nagbalik ti pamatagdakan ko, ana. Impod no da ti amin kan ko, ana. Tabarang agbain, ket agbalbaliw. Ang kaskas di asakit ti ulo ti impapay na. Basta gayam. Adanon ti panangitad day di papakan mamait itawin ni. Basitin tadakan ko, ana. Kaputa am kenda nga awan to ti pagpanagan na. Nga amangan maungaw adagos. Kaya't asawan dayta. Nga ad-ado kada kayo, Papa? Dayta ti pudno, iha. Saan da pinagpada? Ad-ado kanya. Kaputa amok asalimat-matan. Sabagay, pudno dayta, Papa. Kaya't ad-ad pa'y alimawa ti dagayo. Kaputa nagagit kayo. Nakagatang kayo pa'y. Iha. Dayta ti pudno. Mama, agsubli akon iji asyenda. Nagpasuko na kinilito. Sikalat ta, iha. Iha, naibaga kanyak ni papam ti maipapan kada kayo kanilito. Agkad-kad kayo kadi, Mama? Saan, iha? No di kat, magustuak nilito aparakan ka. Nasingpat day jay alalaki. Agyaman na magustuhan niyo apara kanyak, Mama. Uhan, iha. Nala, makamo ka nga ron. Nagsubli ka iji asyenda. Sumarong karak tumanan, Mama. Rombang laan. Ate, ti pagpalamis ngayon sa gana, Ma'am Olivia. Manong Litaw. Ay, stay, Sir Litaw. Sikaw, Ursula, rabakan na manan, ha? Pudno mo't aser kaitan. Gapot ha, asawaan to ni Ma'am Olivia. Managrabak ka talaga. Agyaman kami iti pagpalamiis, Ursula. Ay, huwan, Ma'am. O sige, panawan kayo pa, tayo nakaglutaw. Sige lang, Ursula. Sige lang, Ursula. Bye-bye. Dito ka din nga ni Ursula? Isa tibilin ni Mama. Tapno adda ka numang ilaba ka dagiti kawas ko. Yan, agpilit mo't ni Ursula. Nga oray ibagak asya kon ti aglaba. Nasayat mat. Tapno adakad-kadwam dito yung family house yun. O sige, agpalamiis na. Tamapan ta ijay tree house. No dahi tate ko nam, iso ti matungpal. At nakalatan dito'y mansyon ni Trina. Apen o galiwaksay ka man. Adi kakit agpukpukpuk dito'y. Ado matiar aramidak ditoy, Juanito. Tumultulong ak iti trabaho dagiti babaunan.
Ay, amida nga isuda ti trabaho. No kaya't mo mapantay di asyenda. Anya? Umay ka, mapantay di asyenda. Sa rungkaran taman dagiti trabahador. Pumustaan ta ida. O sige. Nuray tati ko nam. Isok ti matungpan. Salamat kada kayo. Kumusta kayo dito, Asyenda? Masaya kami lang ta, senyora. At kumusta tagiti mulayo anak natin? Maya ka, senyor. Maya? No, inaiwanan mo yan yung bag, dagiti amin ang ulam nito. Huwag nagpaiso. Ito. Ala, nasayap nga rod. Senyora, kahit tuti na mo mapapaya, inakmang puros. Nasamit na ganyan papaya. Nagdating ulam ang papaya. O sige, kayat ko. Ipurusan nak nga rod. Aliglado, senyora. Ipang ko hindi ka lang pawapagin inalaan nyo. Diyan yung tumakanay. O sige. Ala, ituloy yung aramitin nyo. Senyor, mapuntayo. Kakabsat. Tayo. Nakay, ayat gayam dagitoy at trabahador. Nagaganda. Ala, umay ka. Mapantamat iti dayja banda. O sige. Agatan dito'y budeng tinaga tayo. Kung tinaga na Pedro. Lugasta. Dahil abanda tinagpatinggan ti masakupam Juanito. Katuan, sikan tumat namin. Tagpatingga ka lang di mansyon. Iso di mo mapasya ti tunggal sulit ti asyenda. Huwag nga rod. Basta ti amok nalawa ti asyenda. Ngam sipod pa'y. Diyak mo't pinagan ano anangam mo. Iti pagpatinggaan ti kinalawa na. Malah umakarta. Mapanta iti ayan dagiti kay kayo nga agbunga iti prutas. O sige, mapanta. Olivia, agdua-dua ka dito panagayat ko kan ka? Saan Apulos dito? No, kasta nga ron. Umanugot kan iti kayat ni Papa ngagkalay sata. Uwan, nakasagana akitan. O sige, agkalay satan. Bumabatan dito yung house. Tama panta ijay mansyon. Ibagata kada pa nga agkalay satan. Agure ka, Juanito. Kita ang jay. Tree house. Nagpintas. Asino tinangaramid iti dayta? Nilito. Ha? Kasta ka di? Naglayat matan. Juanito. Kaya't ko amastrap day jay at tree house. Mapantay jay. Saan tayo nga ita? Taapay. Nakarekat tiri daw na. Apa ka ba? Di ilugat to. Di ka mang disturbo. Anya ti madisturbo ijay? No kasta nakarekat tiri daw dahi ta tree house. At natao dita. Anya? Asino? Da Olivia kan lito. Ha? Kasta ka di? No kasta. Addada ita dita? Amuklatan nga dada, ta nakarikat mo tiri daw. Ngala. Inton maminsan nga rodan asumrekta dita at treehouse. Sigurado nga bin apres ko dita. Apay ka ba ilam, ti umuli ti agdan na? Kabaanak ka. Apay kit din asaan? Saan? Saan mo nagamdan ti umuli dita? Ha? Ala, umay ka. Mapantamot iti dayja banda. O sige. Inta nga ron. Senyora, naukisakon ba ito insang putyo papaya? Ay nagsamay. Ay, sorry senyora. Rinamanak matay.
Para kada tayo dayta, Ursula. Mangan kalata. Thank you, senyora. Ay, paggugustok Oh, mama, adda kayo magdito'y paraangan ti family house tayo. Adda kayo gayam dito asyenda. Wan, iha. Manong nga oras mo dito yan? Naimbag ng orasyon, senyora. Customer. Apag isa ti kaadayo dito asyenda, mama. Adda ko maibagami kinilito. Anya dayta? Ay, excuse me. Panawan kayo dito, senyora Ma'am, manglitaw. Tay nakagluto iti kanan tayo. O sige, Ursula. May papan ka di, iti pa nagkalay sayo, ti iba kayo? Wen, mama? Tinasayat, inak ayaban ni papam iti silid. Tagsasarita tayo. Juanito, adda kayat nga ibagadag iti tuwa. Ala, agsaw kayo, Lito, Olivia. O sige, ibagayo lang no niya dayta. Senyora? Senyor? Kaya't mi kumati agkalay sa kini Olivia? Ay, katrumbang laang Kanayon tiyo uli yung ije treehouse. Iswarumbang agkalay sa kayon. Juanito. Ni Papa Amat, inik ka na iti sabali akay papananti ka na yun ayuuli mi iti treehouse. Katalaga, mate. Mala, agkalay sa kay nga rodan. Agyaman kami, senyor. Adda ka di parikot, Lito? Senyora, awan kinabak na nga ikamang ko. No diti, napudno, apanagayat ko iti anak yo. Sana parikot dayta, Lito. Ala, agkalay sa kayo nga rodan. Kasta, agkalaysan ti anak mo, Medrina. O nasa lahat no kasta, tapno adanto mat apokom. Wan, podno dayta. Iso nga ibaya, naumay kayo awisan. Da kayo ti maysa akang runaan asa nga ili, iti daytang altaw. O sige, abirat. Ibagak to dayta ken ni Pedro inton sumangpet. Adada ngamin iti asyenda. Kasta ka di? O ala, sa anak nga rodin nga agbayag abirat. Ado pa'y tigagayam ko amapan ko awisan. Maawatak, abirat. Agyaman na, iti panangawis mo, kada kami. Aniya, agkalaysan ni Olivia kat agaw awis da? Wan, Pedro. Kayat ko launay ti dumaray. Kayat ko ama imatangat ti kalaysa ni Olivia. Aniya. Iso ama pantayo ko ma, Pedro, ha? Darayan tayo. Nakababain mo Iti ka nito at dumaray ka. Saan kan ama kasubli dito'y mansyon? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalawag ka di iti imbagak, Lorna? No pilit ka dumaray. Saan mo nga isurot ti apom? Gaputapulos, asaan ka na makastrek dito'y mansyon? Anya, Nalawag ti kayat ko asawan. Ha! Titakan. Nalabasan ni Pedro. Ad-adda itan, ti kinaulpit na. Wow! Ay na! Nagpintas ka, Ma'am Olivia? Ay na! Bagbagay mo na ito trahe di budam! Ay na! Agyamanak, napintasak ka di matlaang, Ursula? Wan, Ma'am! Pintas ka! Ay na!
Sigurado! At adama in love kan ka ni Manong Lito! Oo niya. Nakasagana ka iha? Intayo di dyan simpuan. Wan mama. Nala, umay ka nga rodan. Adan ni Papam, kastamot na ni Lito ichay. Or-orayan na ka. Juanito, apay nga awan da Lorna. Inawis ko matida. Kat ko na nga umayda. Pamangan mo't no itong madamdam at iyo umayda. Tinasayaan. Mapan ko awagan iti telepono. O sige, sikat yung makapo. Pasensyakan, Abirat. Ngamsaan akayat ni Pedro adumar ay kami. Anya? Pinula atay. Kinapudno na. Pinangtaan nakpay. Dakasak nagpilitak adumar. Pedro! Tinag mo ti telepono? Sino tinagkuna ang makisarita ka iti telepono? Pedro! Anya ka! Sukir ka matanya. Awan mo! Saan ka makauawat? Amangan mo kaya't mo pa'y anayon at titumpakkan ka, ha? Pedro! Diyak kaya't mauray iti telepono kat kasaritam dagijay a pamilya. Nalawag! Awan basuldakan ka! Iso saan arumbang di ararabidam? Saan arumbang? Apayakas tiyaya. Nangag ko anagungat ni Pedro. Kinabil na nga ta ni Lorna. Nangag ko ana itupak ti telepono. Apay nga ta na. Naskan amamuan ni Juanito na ito eh. Ay, naragsa ka pa nagkalay sa'yo! Agyaman kami. Agyaban kami! Nagaduti tao nito. Wen nga lang. Amin at taga-asyan ka. Gimaray ka. Wen, makita tiragsak itirok-propa da. Put mo na ito, Olivia. Pamali da! Manong litaw! Ay na! Naragsak ka pa nagkasaryaw! Ay, adto'y tirigalo ka da kayaw! Pasensyaan yun gaputa, dahil ka lang sa maulak na ito! Nagsimple laan! Nagbannugat na ito! Binungon ko ba't akampay ito! Anya akampay idi! Sika talaga, Ursula. Makaparayaw ka. Agyaman kami, Ursula. Ay na! Sapay kumata magustuhan niya. Ala, inakun Natulong at nagiwaras iti makat. Agyaman kami manin iti sagot mo, Ursula. Rabiin ni Drina. Saan kakadipay nga ginana? Saan kakadiya nabannog ang asikaso ka nagiti tattao iti altaw? Wala, mariknak mo ta, di banog ko. Juanito, ada ibagakan ka. Kanya day ta. Idi kinasaritak ni Lorna iti telepono itay altawa. Adda natakwata. Kanya day ta. Kabayatan ti pa nagsarsarita mi. Nagikis ni Lorna akasla na dangran. Sakat, nangagko ti pa nakaitupak ti telepono. Jak amo no, naitupak, wano natlaga. Anya. Akasla, saan akayat ni Pedro adumaray ka? Katjak latamat in baba ti telepono, tapno mangag ko ti ibagbagada. Agsangsangit ni Lorna. Katagpang puntot ni Pedro. Ngam saan aklaro, noan niya ti ibagbaga ni Pedro. Apay ngay. Tinasayaat. Sarong karamtuman ni Pedro. Amuam no apay, asaan da adim maray. O sige, sarong ka na.
Asan ba iti regalo ni Ursula, Lito? Naglawa apan nyo. Uwan niya. Maris puraw ti kolor na. Kasla... Kasla lampin ti maladaga ti kalawan ha. Naburdaan itinaganta. Olivia Liberio. Lito Natividad. Sakit. Adda pa'y sabong-sabong na naiborda. Nalaing gayam ni Ursula nga agborda. Ay na, magustak na ito eh. Apan iso, Olivia. Lampin to ti anak pa dayta. Una, tasayang mat na saan ama usar. Ilukat mo tigay ta kaya't ko kasarita ni Pedro. Ladingitag, senyor. Ngambilin na asaan kami katong agpastrak, iti sapali at tao. Nga oray siya kakabsat na. Wan, senyor. Iso ladingitag. Adyak ilukat, tigil. Mabalin ka di amapan mo, ayapan. Senyor, di naman lang kaya't timasinga. Hinapod na. Saan na kaya't at dumapaw kayo? Dito'y mansion na. Aniya. No kasta, pulos na di nakakinasarita? Say pasurot na nga day ti tinakasarita. Anya nga tati mapaspasamak iti day jay a Pedro. Gumurgura. Wan. Kasta mo ti ko na. Ay ngambay amon, total. Awan mo ti inaramid mo kan kuana, amati. Taking gaita alalakay kayo. Kat ipakpakitang pay laeng ti kinapatag na kan ka. Nga oray pay, saan mo apudno akabsat? Udno day ta. Imbilang ko apudno akabsat. Akas iti panang bilang nga anak day di mamakan papa. Nasingpot kayo. Ngam di na maamiris data. No awan kayo. Saan ko anarang ay tibiyag na? Aglaplapusanan ita. Tapi natawidan dagiti nakanak mo. Katrumbag ko maapakitaan na ka itinasayaat. Gapo iti dayta. Ngam saan mo't? Taiso pa itinapanakal. Ala, bayamon. Sabali at talaga ti ugali na. Nasingpad ka, idinto taiso kat naulpit. Ursula, yung isang nakman iti manggaan na ata. Tin mga lakamatan iti aramang. Ay, mangga? Kano, di mo kaya tinaata ang mangga tanaalsam, ma'am. Tay nalumat ti kayat mo. Alakit din, yung isang nakon. Ay, wan sige nga rod, ma'am. Ay, panawan ka pa nga rod iti paraangan Tain nakman agokes iti mangga. Ha? Antay ta. Nagalip kon tinaata amangga. Ikakon iti aramang. Oh, Ursula. Ay? Apay day tamang ka. Ha? Ni, nagadumot na ita ka nam. Nagrawit ka talaga iti mangga niya. Ni Manong Lito, Mike. Saan ko kananda ito? Ipan ko ka ni Ma'am Olivia. Adda nga mi dita paraangan to'y family house yaw. Kaya't na kano tinaata amangga. Anya? Ay, aguray ka manaw. Di na kaya't tinaata amangga. Tanaalsam. Anong? Apay nga kayat na itan? Amangan no. Aginaw. Huh? Wow. Aginaw na akit din ni Ma'am Olivia. Nabimas tinaata amangga. Kalat ka? Saan, ma'am?
Sige, kanom amin. Bukudam. Olivia, aginaw ka? Ay namanong lito. Sigurado na ita. Nalabit nga ginawa ko nito. Maragsakan ako, Nay. Ala, ingkag pa-check up, ha? Masapon nga ang nadaman na imban. Yahoo! Baldo, mangayap ka iti kaduam. Tamapan tayo di asyenda. Arreglado, senyor. Intayo alatan ti asyenda. Tadya kaya no malati udahuan nito iti dagak. Wan, senyor. Agayabak nga rol di kakadwa. Agawat, Baldo. Wan, senyor. Ditoy! At patinggat ito iti alatan nyo. Masakupak ditoy. Senyor, kaya mo, kat agpatinggawan iti daya banda ti kukwayo. Tatay tati ko namidi. Di kan sumanaw, Baldo. Agtungpal kayo timbagak. Senyor! Senyor! Nukurang pa'y ti barbed wire ayalat nyo. Ing kayo pa'y gumatang, ije kabisera. Inayadam lang gagmaneho dito. Naglagipin nga agdadagsan ng tiwasawam. Mama, kaya't ko di apod ala ko ije kabisera. Agsubli tayo ko ma. Makapangpanganak namin. Anya? Unay kan. Apay ati mo imbaga itay. Tadim magas tayo. Saan na ba ni Mama? Agsubli tayo. Ibueltak ti kotse. Update Naupasan, ti panagalag tayo. Naglawat ti sinakop ni Senyor Pedro adaga ni Senyor Juanito. Ano mo talaga ni Senyor? Ang iwat mo, Doro, ang nadam ti panagsasaom. Amangan takes ka. Ala! Intayon, Galadwa! Pumanaw tayon! Imuraytayan ni Senyor Pedro! Ayuwan, Senyor! Naaladan magtaan ti masakupa mi jay asyenda. Ay naglawa ti nasakop ti nagalad. Aniya. Ay umay kayo langan, Senyor, tayong kay kitaan. Sige la kay Luis. Mapantadwa. Pakita ti bagbagam. Madinday to'y nga inaramid na. Apay at agitpuan na ti Santa ako kwa. Senyor. Inalada ni Pedro ti masakupan na daga. Agam apay anang sakop iti daga. Agasam ay dayta asinakop na. Ay, kasanungay daytan, Senyor. Sada mabalin daytoy. Mga yabang iti lalaki dito asyenda. Payatras na dayta alad ni Pedro. Senyor. Ay, kasanon no saan kayo nga kinaawatan nga agkabsat. Gapu iti daytoy. Jak itulog iti naagom na. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyor! Nalpasan. Naladan minti ko na yung aladan. Nasayat. Ala, danggayan dak nga uminom iti ara. Sige, senyor. Sige, senyor. Nalawa ti sinakop ko atagana.
Kat saan na makapagreklamo tayo, Jay? Pagkunan nyo man, senyor. Di nak may tured na kalabanan ni Juanito. Gaputaan mo na, asyaklat ka ti mga bag. Latasin mo! Ne, kaslat dua-dua ka kanyak, duro. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak? Awan kamatim kanyak, ha? Sana ito na, senyor! Senyor. Alay, tanggayan dakit di nga uminom. Kaya't ko, ti agrenak ita iti arak. Sige, kaya yatras tayo ti alad ni Senyor Pedrao. Sana mabalinda ito niya inaramid da. Baba! Amesan nyo yatras. Ket, alwatan nyo lang. Tadi ka matudok ka nagitib bike wire. Senyor Juanito! Pedro, anyak ti inaramid mo. Nanggag ko ti pagsasaritaan nyo itay kadagiti pasurot mo. Nga adda sinakop mo adagan ni Juanito. Pudno launay. Anya? Apay anaaramid mo ti kasta? Gapotarum ba nga siya ti akin kukwa iti sinamsam ko adagana. Oh, di ka kadi mabain iti kabsat mo? Asika Sumaltakan! Tikit di apokom ti asikaswam, Lorna. Saan ti naramid ko ti pakibiyangam? Pedro. Di kagbalin akong trabida iti garaw ko, Lorna. Tamangan mo tsak makapagdapal. Kat makabil ka manan. Nojak lapang panunutan na kabsat ko ni Pedro. Amangan no indarum kon iti panangalad na iti masakupak adaga. Tanya ti kayat nasawan iti dayta nga inaramid na. Naglawag. Kaya't natagikuwaan iso nga inaladan na. Kat, kinasarita mo may papaniti daytoy. Saan? Jakon kasarita. Umdasan ti panangyatras mi iti inyalan na. Juanito. Mawatan naman siguron. Ajak kanunungan ti naramid na. Kaputa inyatras kon ti alam na. Ma'am Olivia, adto yung tigatas mo. Agyaman na, Ursula. Apa yakit kitaan nak saka umis-isam. Aginaw kang aminan at talaga, Ma'am Olivia. No anya laditan ti kayat mo nga ipaunan. Un nga ron. Kas itay, intimplahan ka itinalamiis a Diyos. Sa ita, gatas manan na napudot. Isumat ti kayat ko nga inuman. Anya nga tanto ti anak mo, ma'am? Babae nga ta? Unaw lalaki? Uray anya, tinapatay, adda anak ko. Ay na! No babae, umalalakit di kan ka anapintas. At no lalaki, umalamat ka ni Manong Litaw. Nataurmat ni Manong Litaw. Tay talaang ata, padakmat ang mamirmiraong. Ika talaga, Ursula. No anyala di tanti sasawam. Ha? Dispensaran nak, ma'am. Uray mamirmiraot kayo akas iti kunam, tanasaya at mat ti kababalin nyo. Awan sa ti kinabaknang, no ti kararwam kat kukwa ti sairo. Unmat ket di, ma'am. Ay, naibayagak matan dito si Lidyo, ma'am. Ay, sige, innakon. Ay, aglaba pa'y gayap. Ay, nada ka sa pulap. Ayaban naklata, Wan, Ursula. Agyamanak iti panangasikasong kanya, ha? Apa yan ay atras matan dagiti alad? Anya tinaramit yo? Senyor, awan ti inaramid mi iti alad.
Mas nawak na ron. Tayo niatras na magtan lagi ti alan. Asino ti akin aramid iti na ito eh? Asino? Senyor! Diyan ka mo, senyor. Senyor! Oh! Anya timbaga tinagdamagam? Nakita na kanawa na Senyor Juanito. Nangyatras iti alat niyo. Aniya? O, Senyor! Ni Juanito? Sigaro! Ang tapis ka na eh! Apay ang makikatkatawa ka, Doro. Bayamag ni Doro. Bayam ang makikatawa kanyak. Ni Juanito. Karkaritang nakgayam tiyawanan ba'y nakabsat ko, ha? Hoy! Sumaldeng ka man ang makikat. Di mo urayan ang makapungtot ni Senyor Kenka. Sige, kakadwa! Isubli tayo ti Alan! At tumpok tayo ken ni Senyor Pedro! Sige, isubli tayo! At masapo nga itinto doon ni Senyor Pedro ti alatan tayo! Sige! Sige! Agawaan nyo! Isartan niyo data! Senyor Juanito! Senyor Juanito! Da kayo amin. Isardang nyo na itangar aramitan nyo. Talusan! Mga yabak iti pulis na tiliwan na kayo. Senyor Juanito, agtungtungpal kami lang iti bilin ti amo mi. Malagan kayo. No di kayo pa'y pumanaw dito eh. Mapilitan na nga gayab iti pulis. Kat maganda kayo. Sige, senyor. Pumanaw kami. Isupliyo tag iti alat iti masakupan ti amo yo. Ay na, senyor. Talaga gayam akayat asakupal ni Senyor Pedro Tidagam nga si dagiti asindana. Saan na mabalik? Ginlaklako na tidaduma dagana. Ita kaya't nakaagawan. Jack itulog. Senyor. Nalawa da iti asyenda. Iso ti kalawan nga asyenda iti ili ti Aguinaldo. Senyor. Nalawlawa ti daga anay patawid kanya. Gaputa mok asalimet-metan. Basit lang tinaipatawid ka ni Pedro. Gaputa agamak day di papaken mama amang ipatawid kan kuana iti ad-ado. Gaputa amangan no maungaw adagos. Gapu iti kinaloko na. No kasta. Loko nga rod ide ni Senyor Pedro. Day tatipod no. Ket no apay abasit lang tinaipatawid kan kuana. Day ta ket basom na metlaang. Ken pasig asakit ti ulo ti impapay na kada mamaken papa. Rumwar umunag iti pagbalutan. Gapo iti kinaloko na. Naglaka maungaw ti kwarta nga iganda. Ay, nagsupa di kayo nga ron. Ano kasta, senyor? Udno ta kunam. Lupay kasta ti kababalin ni Pedro. Impataglatada iti dadakal mi. Patas ti pamatagda kada kami adua. Ngam ti madi. Nagabuso ni Pedro. Kastagayam, senyor. Masakit tinakam ni Pedro idinaamuan na nga ado nga amang titawid ko ng iso. Katsipod idin. At ada na ginura na. Isumat ti tinalagyo dito asindayaw. Kabayatan, tigadayo iti Amerika, senyor. Wan, ang imada kasuratan, midi. Asaan na tagikuan ti asyenda? Ano pa'y kasta mapankan ko na ti amin asapol ti asyenda. Payat ti kadak iti Amerika. Ay na, nagsayaat kayo kankwana, senyor. Uno day ta.
Gaputa na unday mo tapanawan ana erano dito asyenda. Ngam itatadakon, kastoy mo ti isubat na. Kaya't nakon nga agawan. Agam saan ang mabalik. Anya nga rod itan ti aramidan niyo, Juanito. No anyati ko nayo, papa. Idaulwak dagiti lalaki iji asyanda. Tabakudan mi tinagpatinggaan ti dagayo iti asidag ti asyanda ni Senyor Pedro. Nasaysaya at payakasta ti mapasama, Juanito. Iti kasta, saanan agamdan pay ni Pedro nga alaan pay. Agasam nga iti kayat nasa kupot. Sige, Lito. Inton bigat. Agayab ka kadagiti lalaki iji asyenda. Tapno adda kadwam nga agalad. Nasaysaya at no daytay nabakad ti alad na. Iti kasta, saan analaka amadadaol? Wan, mama. Kasta ti aramidan mi. Dekadua! Saan kumasinsinan ti panagalad yung babaeng ti barbwire? Masapul kumaan na bakit? Tapno saan na nalaka matadaan? Yagkalpasan na! Mulaan tayo iti kawayan! Tapno isunto ti agserbi abaddan! Wala dito! Basta akong taraminan na! Senyor, aday padamag ko kada kayo. Anya day pa, Baldo? Gap-gapuni kinidoro ijay asyenda. Ket nakita mi dagiti tao ni Senyor Juanito. Agang alad da. Kasta? Kasanuday tan, Senyor. Bayamon, Baldo. Gaputad da sa bali at planok. Senyor. Bayam latang agalad da. Tawan tumot lang ti Serbina. Nalpasan, di alam. Papa, nalpasan. Nalpasan ti panagalad ni. Ado ka di kawayan, tinmulayo. Wen, papa. Pinasurutan mi iti alad. Taintun dumadakkal dagiti kawayan. Sandan to ang mabalin a basta agalad. Ket no ita, nasken nga da tagabantay dito eh. Iti kasta, saan a basta agbasak dagiti pasurot ni Senyor Pedro? Waniho, gusto ka. Mangdutok ka nga rod iti para bantay dito eh. Napuskol at talaga ti panagrup-rupa ni Pedro, Juanito. Agaasam da ita nga ar-aramidon na. Ti kuna na nga takot baybay-am iti kasjay nga inarap na. Mabalin mo nga idarom mo. Sana balen ta nakaala din dalito. Nabakid tinamayanta. Iso asa na basta madadaal. Ay, di katagyaman. Ta iso tinapnapanan ti sapol ti asyenda iti ado a panawan. Sa ita, kastoy pa'y isupapak na kan ka? Ha? Sa bali talaga atid daran ah. Noon niya apuli tinagtaudan na. Taapay akasta ti aramid na. Akom. Oh. Siyak ti masuron iti kasta nga ugali. Ti imbilang mo akabsak. Hello? Abirat, Lorna. Kumusta kan? Oh, si Kamat Gayam, Abirat Medrina. Kastoy, nasayahat kami iti apo ko. Kumusta ti apo ko? Nasayahat laptamad. Isulaangan ti as-asikasuak. Kati asawang, kumusta? Awan ita diti mansyon. Rimwarda kadagiti pasurot na. Diyan mo no sa dino tinapanan na. Agum at talaga ti asawang Abirat. Wen, amo kon ti kayat mo nga ibaga.
Kinapudno na. Binagbaga akmanan. Ang amdinak denggan. Nagungot pa'y kiti. Iso ako na kadyakon pakibiyangan pa'y. Gaputa kabilin akma. Lorna? Iso ati apo ko klatan ti asa si kaswa. Saan akon ang makibiyang iti kayat na nga aramidan. Uy nga, kas pag-aramidam, tapno di nakasaktan. Ay na, kaya ko kumanga kita ta iti personal. Ta makapaging istorya ta na sayat. Ladingidag abirat. Ngam saan na kami apalubusan arumwar ni Pedro. Iso amawatan na kuma. Maawatan ka, abirat. Alang asastan. Baliwag tumanin tumawag ito mamisan. Kastapay. Bye. Bye. Oh. Kaya't kumati sumarungkar ka ni Abirat Medrina. Ngam tapno awanan ti parikot. Agtong palaklaangan ka ni Pedro. Oh, kumusta di pa nagbantay nyo? Nasayat mat, Lito. Awan timay nang dadaal ka dagiti alad. Nasayat nga rin no kasta. Nupi kasta. Ituloy tayo lahat at bantay. Narigatan. Wan Lito. Ano na dyan? Pagtog na dyan. Asino tinagpagtog? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.